Ojibia TV, ubeje wo ho. Nimpa ihu imdi bera owiase odamambiri. Onu yimedza yankopon na Somafo nkotin no wobaye. Enti Yesu obaye na kasepa. Na Yesu ba akware oye mfi mpmebi na nambiri. Mbebia ma asase ndio na mnyesu obia ma asase ndio. Enti aye asam foforo kra ntina mugura mechechim ma nipa wehu awona nkrofa wobaya wonfa adu nsaye dan bi wiase yerbe a bira obakan mpa bira bebi obakọ bira ida omnedu ma onum ansana otum wansapo na faith healing wonfa bibira nka hu yesa odansa todo nti ayaza oyesun kokra na ho yimdi wiase na mapa biraba amacheche omuyi akwechire paapa na nhyase ande esunsunfi no wode yereba wode mayimpa epire hu asam na tase yi ha ira yimpa yer oyosmaha ni na sunsunfi no woye enti samishowa da maya da sunsunfi na ode da maya ba ma mutu efiworo mutu ne fi umwa afi woya no hono batapo obi iti oyere yaw akuma oyere yaw yefun oyere yaw awan medra ran ma onkwan nyahwe sunsum no ohyeho nti nasiya ite sunsum no twi ho a awre ya ojawo obi odefu ontum nanso nankroma isisu bi bere ye sunsum ya ba yin pa yana wasase bi kankan ya gana he otuma yin 97% in ya ya sunsum wala ba nti yin pa ya wo otuma awon support ya me Somafo yo lejumeda yin le me showa madam support todo na ya bi o di bera ye sunsum le twa awre ni ayelsa nti in lejumeda awo ho na mo ojina do ayinde akoya bodol na asayin pa yare sayin pa yara da makan ayakwan ba kopia ni na fit esunsunfi na yankopon de yerbe biara aye ho adwuma ensi na ayerepa wobar yereba sonko na wodaba na so wahwe no nyina na wo ho ato eyin pa me ho ehwe nhwedwumadi ase me ho ehwe na wo ho ato ayesa ho odoso paapa na ho nyina do makan ayakwan presen na mudura baso yereba yereba awo de wo hu yereba boko doctor anani si botidi ebi anakuma obi anyefun obi abodi obi adam na momo den na odo na yereba no ba ina asembisa awo hu ayi bibere yin ama chechima nti moyima de yimpa na yer na yin oyima ne yawo esunsum na wo yimpa mu obi ana yera odo manyimpa obi wo ma wakuma na rokato obi wo ma oyekun ema ya ba oye yimpa ya yo obi ana no nsuma oye de bedumeze nti samdon sato da mba ya ide sunsun bera ono owo muna odi yella ma won ayakwan akrope de motuna twumu na hu yimpa yi wiase aba mbi yimpa bia yi wiase be jera yella ekwatuna ana ekwara ho a motuna yi sunsun twumu sunsun le nta ya no ren sapo yimpa sapo da ekwa bia omu ahaban bi me egwar anu mebi bo ja na kakra ko doctor ba mu eduru bi bo ja na kakra na so ina jada sunsun obetwi yimpa no mu ina esmasama oho yeraba odde yimpa libera da wa abadam ana da impo onye ye funu mpo anwo ba ni na sunsun no wayo ensi okun ya wodore yen ana okun ya musumudan na mi fiwo mu efetira ambi amanya gana
ɔyɛ abɛyɛ adom kɛse ama ho na mmerɛ sɛ menye wo hyiam a sɛ ɔmɛka no woyɛ ma ɔte pɛ bɛrɛ no yɛtwiw do sɛ asunsum a wɔ ha yi mpɛ yɛwɔ nedudo de bi bɛyɛ no obɛtuma aduafoɔ pii obɛba na ne yɛ na ɔyɛ no bɛyɛ efi adunu na ne mmɔre na so na ankɔ ɔmfɛ hwee sɛ ɔmɛkyerɛ mu no ɔfiraa de sunsum no a ɔdze wo mu no ɔkɔkyekyɛ nyimpa a botum dɛ botum yesu ka a ɛsɛ ɔkatakyi bi de kɔ katakyi fie a ɔde kɔ akakyekyere ɛkyerɛ ɔworɔ wo ho yɛdzen sen deɛ ɔtoɔ no enti sɛ nyimpa yɛ no wɔ no tumi a wɔatumi a yɛdɛ kenya obi a ɔbotum wɔatu sunsum no na ɔde yɛ nam atwiw do na dɛ ɔmɛkanya dɛ wɔmbi ne ho nyimpa bi ayi ase gye sɛ ne wo hyɛm asana enti mɛbɔ ndɛwo onyimpa biara a ɔte m'asɛm ma ɔnyɛ ne ho kyim de tumi agyina kwa 209 na ma start na me dwumadi na maasɛ dɔm bebree maaso yɛ na ma ɔyɛ ngye wɔ mpo yɛda me wo hyɛ nsana Bible no sɛ ɔsoma n'asɛm na ɔkasa ɔyɛ na ɔgye ho fi wɔn ahokyerɛ mu ɔwɔbrotifo bebree a wɔyɛ a maaso yɛ a obi kura me yim di me ho nhyɛ da me obedi nkɔmɔ ba from me obakasa na ba so asɛm a kyerɛ man da maya dɛ aka woyɛ no ntwodo ana ahɔ da ntwodo na ɔyɛ asɛm a ehu yɛ papa bɛyɛ minute amba kura no yɛ ba sɛ bia na wɔn bɛ tie fefo bɔbra asumi asɔfo bebree wɔ sɔfo bi mpoti ɔba ɔde ne sɔ dɔm nyinaa na ɔde wɔn ba osɛnɛ ɔpɛ heaven akɔ ɔpɛ bi ama nan ɛne ma no na nyɛ ma wɔpɛ skedi o ɔne kɔ bɛ dada wa di skedi nyame so wɔn som no na wɔyɛ ɔba bu ne nsɛm bebree nti masrɛ ha ya be brada biara yɛbɛhyia brada biara yɛbɛhyia mɛsɛ bosom kor brada nan na wo nti Amen.